di dan ini nak benda ke jongga sarkar bat unjuk join lang ni dah SP jongga district public aim kalau ke sengi ke ba ai ke relief yang ini ke sarkar hadian ba ke state investigation team kalau lah ban crack ia kini ke case ke beda bat ke jing bat ke jing klat no jong new way Doris wa keteng raja Raghuvanshi balawan bat ke tengah ke jong te ki kadai ke jing kembanglakan atau men asni bagi don ke confidence ke jing la jong ke state police te ke jing la ke jong ki kolong ki babun ki benta ke beningkong ban lap ya ke bet jong new raja ya ubah ke family jong ki tidak kena ba feel namang nim semlam andai lalap ya ke bet jong dak ke jing rap lang jong ki nong shong shnong ke jing don lang jong kini ki association jong ki mountaineers nang ta ki state disaster response force national disaster response force ke dorbas shnong Sora West Giant Hills Mountaineering Club ke district administration bat ki perlop maka media tiga jing la ke jongi ban krak ya ke the case ke peni ya ke jing jebit ya ke professionalism jong ke state police ke baar ke la donru hakini kindat nadu astang ke case ke media trial ke bemut ba ke khamtam ki katuk ni ki channel jong ke national media ki walaupun but nam bat penbut kenteng penjak buram ya kene ke jela ke jongi bat ban penshit tu ki pat ba in ai le persya bat ketak ti ya kinong negala den rai da kene ke jingla ban krak jongi ya ke case ke attention menta kalong ba Pathai Sakine bagade ke case jong ke contract killing la ai ban peniap yo brio but main accused hani kani ka sonam kalalek daladi ban surrender ban IT no eladi Nanganj police station Gazipur district UP haka kandai tarik mentau 9 June di kat kum ki interrogation ya borok kini ki belasah kem ke ni ke sonam kedong ke ba mar directly kalau involved maka haka jing penyap yo new tengah jongka bat ba kadon ke constant contact ke contact barabor bat kini ki bala sya accuse borok de ke nakaliang juga police department kalau jong kani ke jing pembut nam bat jing pentok brea ke jela ke jongi mila file limbat police department ya ki FIR but kumjuk ru min move illegally nak beta borok kini ki media houses kiba bat ki channel kiba long responsible ban pejak buram batom pong ban kenok ba ke media kalong crime prone kani ka de ke jingja kepa 4 juta ke weiru ke sin bagi turis kinsa takti haka jela ka jongi bat haka tain seorang ke ba ngitip ba ke tourism ka de ke liangja nak beta ketika tain kubang untuk ke sengi kalau ko ban perkhat ba ki breu kin jat ke liang ka ba besar ki di haka ji dei bat ki steps ki ba kin training ni syakmat kidan ki biang ki jingkeli ba balai itu ki sijur ki ikram ki guide man ki homestay but man ki tourist destination ki dan ni ki guide henry ka jing sekri jo ki kalong voluntary ki brio ki bapan ki guide ki yo ini ki arngot ila kentaj ban syem ya ka service jo ki guide pat nak tak daw ngimla ban bor
Di kadon ru kajeng keli balai ngim penbiang ye ki CCTV. Mentah jan barok ki homestay, ki don ye ki CCTV, ki ini ki property pada kepada jong ka Sarkar Meghalaya. Kini kelak don lupa ye ki CCTV. Henry ke thain sora barok kowe kere ke bayar bah, but kan long ru ka invasion ya ke privacy jong ki brio. Ladang bu CCTV aman lah ka jaka jongkai. Dan kiba ong ba balai ngim penbiang pulit. Ladagi polis na East Khasi Hills barok ki syong dot hasora bat la stem dot dak kaki kan ngur usure sepatang teriak ban lek cakum ketara. Jaka. Ladang ibu CCTV kat sebalek kita ki kapul ki balek honeymoon kin re na kin tak mat ne kin lek penuh. Te kini kita ki practical realities Henry ya ke Jingpynshai bahaya ya ke tourism sector kum ke industry nginang ele nginang upskill susu ya ki niki standard operating procedures ki jongi but there's always room for improvement gini ai pembahas. Ke way ke bah major house kedai ke Times of India di nang tu kita di YouTubers di ndai kini ki belong organized media houses ye ki tu shwa ki bala kum ka Times of India ke bala ai da definition description yang melias crime prone bakin hap pan cuba ka court of law ke kita ki crime ki ba laju ja kain seorang. Ini kan yang sih cuma aja ya di sana itu. Kadang mau kalau cerita ada pero sewa kita Kabar lingo kalong ba kinong late nang wan kila nang bun cucu. Lara pi late nda seseorang pin lap pergi nang kambun cucu. Di mentara sengile baklap mi kini kubur tengi expect bak kanang footfall kanang jur cucu ke kanang ki. apa lagi yang gini India. Nanti kalau boleh bis bercerita berkorok gitu kan. Mau siapa nanti kalau ada topping pun nanti kamu siapa ya. Katanya yang di perkat yang atur simpan dan berbuat security juga kita Ngemdei tang bangi don gajing perkat mereng layak sekmat ru ban advertise nak benta bantung ye kini ki tourist buddies. Dia haka first phase ngintung sanpongon. Dia bat ki babun nak ni kinong shwa haki area kebaga density jong gajing wan ki tourist kamjur. Kabumat kita hain kum ka Sora, Shillong, Dauki, Homiam, kita kispok.